Kardom pinyada babirta long pen kado kavya phantami adap kemya kardom nang pajerik long kardom. Tangte pinyada babirta arjuita. Stami lang swalong kedo men bepu arong along inut risomar kesar amen koni be. Alang le kiduk lapen kecholong le kedo kithak anta adimawe. Habit haram long si kedo nang. Lasong si niletama perang ke jirsong terang pen theklong si ang ton alam katini jiapan kosong si laposon ke phonang ma lapen kopia pot ma. Pulahaya lampe atimo kachiniji apan nile tama perang kepen kahomida. Lakha Kripli, Kor County constituency ke parlo, Same Langso men be arong along kedo, inut risomar kesar, koni be, arata lake ningkan poke pratroksi an bagdalo. Lasong sialang li aja kong dote gahut anke, chainong kiwi pen loksi, cepareng. Bontan nona bangke arata nang bad bom lo aja, saita choklem un edadlo. Lapen ahem harit anta ave. Alang li chitiming phat ang bong ajosi kedonang. Lasong si chitimala na penpe kar anta avidetlo. Kardom kat news ke lang arak ke doan phana prang sinilihin pen kardom nang parjilo kardom nilipini paklang ponji la ke isi prek jaga birta lakha kle pre korkanti constituency ke parlo samilang so men be arong along isi ningduk me birta alang li kuni be alang li isung kiduk labang so lama puthak sinili pini paklang ponpo alang li kopi lapen koson si labang so dak habit punang kok lo habit ang bong ke donang kok ma labang so puthak le pini nang lang doning non nili tum paklang poni po kat news team pen labang so munit kopi po sila dak ke do ma ba koson si ke donang kok lo so puthak nang pachini don tasa lalo alang li ke mane non het pen galilo lapuson loksi do lo ka lamba ke ho aprang meta alang tum apu mate alang tum pe alang tum kesar hustame mane lapuson si mane ki durudet ke boydet lapuson na joini masi pini anstame lapon si chak nang lo he te ke do thai we ke thang thai we lapente don raps atuman stame ki dukdet ke boydet la sojok masi alang li phan stame lang pon thek thedet lo la si alang li ke aprang non ke sar lo ta alang li ing tang chit hut bang ke alang li bang hem si dudun po lapente alang li hadak si mane chainong bapini kam stame chuklem po na poson si aning kan stame dam bom lo bang hem si dudun po mate bang hem chainong hiwi pen dang lok asona sona kam klem nun po lang li la pusi alang li kai cepat por cepat dam bom lo mate klem bom lo stano na bang ke alang li amojok ta do lo lapente ke sar lo no la pusona botor hut alang li ke sar botor hut bang ke asapsu government pen mate sarkar pen hemi hum mate las puson ki do ke thagadim mi muchot pine kelang pon do sonte misenip si matha pon asi alang li tum akai chethana brote to stame ni litalapan than ran bang ke apor long le det po sar tate alang li men pachini mas alang li men ke kuni be tate sa alang li achor do mas alang li chota be non ke sar por ke alang li ki innovate lok se lason ke donang lo mas non na teng pulutang te jo non nari tumata theklong lo non la puan barla por arwi pen ajat pen alang li la pusona hem ki do pulutang te li tu munit chelang lo dak mate isi chingin su meme te munita kai long mate bangyuk stamia sapso mesena dim do long sonte ba pe ni sonte poyala sila si government pen pini matha pulutang te alang li kai phan pini akang hondo pulutang te claim pi sonte me pari pusinili hin ben chuni ri lo he tangte alang lihin pen alang li ke hai raju boy pen ang pachini do na teng pete alang li ke risomar dang alang li chorta be labang so achor avelang alang li men ke kuni be lapente alang li chor ave aputak non alang li ke sara polo non ke lang bang ave delo alang li tainun munit alang li ta ke do ke thak adim ke kenang sot lasi tim kar beng long phan alang lihin pen chuning ri lo je labang so amuni da phan non ke sara por kelang bang ta ave lasi alang li phan me sen a hem
government Karbeng long autonomous council pen pipon asonte me pari pusi alang lehin pen chuning ripon lo lasi labang so kesa rapor ki kriya por ke majok tumta majok amunit noita kam choklem ke dam ke du punu sitami kiun ia por nang le datiti labang so kiun edat apor hut stami alang likinon ke chu ke do nang ia por alang liki kisung nang ason si do koklo lasi non labang so por stami alang li phans stami kanghon ka jin so pen Karbeng long autonomous council pen alang li phan ke mesen a hem i hum lang pon po pusi ni lihin pen chuning ripon ning thepon Nilituma perang ke pen ka humri da mahut alang li ke thek dam long la pen kan cheki ka chethan una hot anta amekri jang proploposi berta nang pachini po la sirora trompen ke the ki ding la pen sarkar atuma long aphong lo ke ra phang pidun bodanon puan da ke ra plong le la sinnon aphong abang ke Caribbean long autonomous council CEM Dr. Tuliram Mongkhang la pen Caribbean long autonomous council chairman Raju Tiso lapen tim Caribbean long atuma phan aning ke mepen hemi humbak rap bekha pasi raka trompen chuning lupo Caribbean long kaching thora mole imek pen thek long le seta vil ji rang rang ason mantet long athe arlo ke vuti ki mo son si ki thusai de long Dipua hitia long behabe par kachokle matum kaningri. Ranatum ki du kisung pendang lok apran anta kachi anabang do tanglo. Contractor atuma phan asai paklem da phisita me bill pipon thek theda da puthak. Ranatum kache tham chot kalilo. Nonabang ke ang theka mata klang tamlo. Caribbean long autonomous council pensi contractor atuma phan bill kipipe chot kalisi dispura sor anta contractor atuma phan ningkan hini an pleng tang contractor atuma phan bill kipipon thekhe asai claim eta pita contractor atuma phan bill kipipon thekhe ajo contractor atuma bang Guwahati High Court alongan lamhoi pi bang so lamaputha Guwahati High Court alongan lamrai kedeng pona bill takla Guwahati High Court hin pen Assam government atuma phan ke wangji phaikunia chikluang bong contractor atuma phan bill ki papi ponja phansi Guwahati High Court hin pen hukum pipo Burio report Kat News Stanti pinada babirta bangke kangtonik lo kadoka vitami do mithak mi kurwang thu